ke nau livi ka pau te ke nau huhu pe tonu e kuma ko ia pe kai ka ko me ia nei tu mai ka te mau tolo ke he ngongo e taim ta tau pe wai mo nga hinga we anga pure anga o nau whaka ata e nau tolo e kau customer ko atu te ke huhu e aki e nau kai ke nau e ke nau tolo ka ti huhu ko hai e tu unga i he tafa aki ko ia he wange ko ki feto aki ai no whakahoko tu tūni ko ia. Malo pito e wheu mau inga ia. Ko tēnā si whamatala i peia i he attention ale. Ko e private sector e kai businessi. E whai pēa nau ngahi tutūna nau tōru whakau aki pēa mo e nau ngahi businessi. Ko e ngahi punga e pure anga mahalo ko mea ai e PSC pēa mo e kapneti. Ki ngahi tutūni koni ki whamalohi o e katuhu mo e huhu. Ka koe te whakoni hake ko tonga i e policy masotia. Ko si hoko e koe policy decision ia i he poate malui. Pea pehe ki he ta whako e policy. O kula tonga lele counselling a whitu e sotia. Ka pa wataha te kia ne huhu, katuhu. Pea ospe a whitu koe o tukuanga le waia i he matunga whakalao koe service no longer required. Ko whai whatongia o kai ki te whia pa. Ta tau pe mo policy. Unga he koe magatu unga e tau mai o pole ki tau whai whatongia. Pa koe ngai tutu whapure anga mo e tutu uni policy. Angai pot ngā we mo pure anga. Mahala e tuki he kaunista ki he nau ta wha koe he nau ministry. Ka koe hako mea pena si whakahoko koe he attention yale ki he private sector, wai nau tutun pe anau tolu tau ataina ki ai. Ngai pun ngai pule anga, policy decision. Pak was pas mo lao ki he huhu, kau tau enforce wapato poto. Ai ngai lao. Kau mahalo koe lao ia ka toko mai lewa ki he policy side ngai pun ngai pule anga. Mau. Mau inga au pita. Kono moni i he pot ngai mo wik whaka hoko pe ai si ofi ta whako ni pa e toi hoko pe i he wike koni koe ka hoko mai. Ka koe mea ke tauhanga manatui i he whale mahaki pe koe ngahi senta ke mo ui o kiai kakai ai o nau puke lalahi pe o nau whoko utua pe o tu lavea ngofua e nau mo ui pe o fufi e mau au pito pe ai malu kia tek nau tolu he nau anke pot ngai moi mono tau hiki nau tolu he kau ngawe. Pe a fie mau au pito pe a ki nau tolu alanke feitu uko ia ki he whare mahaki ke nau malu mo ki nau tolu na aiai ha whainga maalie o aluangi ha taha ia pe a mua whainga whakoutua ki he whare mahaki. Aia koe tawhaaki aku mahau inga ki he kau patience a ki tau tolu o nau tu lavea ngofua pe aku nau puke lahi. Kai ke ngata pe aika ko tau kau ngawe he nau nofo i whare maki o tau kau ngawe toko si fe unga pe ki ho tau toko lahi ko tongani. Pau fie mau ia ke oa te nau wesia e tau kau ngawe mea whainga whuko utua ki he tu ki he kahau. Heko ki nau tolu pe te nau toi tu laine mua. Ka tō ai whuko utua koe ni o community transmission i ho tau ki whonuani. Malo. Halo? Sone? I sone batok te isa. Malo pito koe. Koe pare mia koe tokanga pe nia koe ni kua mahino nia e. Tuunga uki ai e. Aki i vailasi koe ni corona uku. Tau tofuhia e whonuani pa me ki. Me ki tima koe ni utoko tahu o tonga iai. Koe unga pe nia tala no ngoi ki he lockdown. Me hoko atu koe ai pe nia ke. Feitu una ke awea pe kia ikono hinga ka poe hoko te lockdown. Koe e ukia tokanga e pure anga ke ngahi pisinisi tau taha private sector. Ia ki panga ke toko ni aki whakaivia o ka pae alato te lock. Kula ki pia whika ua, ka pau te hoko atu koe ki wakai inoa pe, o kia kau se wanit sivile o nau ngae whapure anga. Ka te nau wesia mue nau no ke kau mue pure anga no toko nia ke taha mue no puke totongi puke ia hawhainga kore ki he pure anga ke panke ke ki holo ki interest puke ia hawhainga tokanga pe koe ki mea puke whaikai ki whe mauna me whake ko tau hoko atu pe ia wesia e ngai sektoa tau taha pe mue totongi panke e kau ngai whapure anga malo
te ke te ki ang specific ki ek lista o Mete. commerce o trade ko tahaya ni portfolio kage ka uhanga he o whewio o ne hanga o whongi tau tō ke tau manatu ke whoi taim whainga ta ain ke tau tōkanga o koe kwa mea en ke tau whakakata aki pia mo hange ko ha mea maa e ka tō mai ha whainga ta ko me ai te tau wau ki ai e kai koe kau businessi be tau katoa Habi tu ke ek min stage vagi whengai. Ngai whakatapu o sana whai ek palemia. Ura ki pe koe mea pe ko o si kamata mai ngai programa toko ni ai pureanga. Ke ngai businessi ko ihia koe wesia. Koe mea whai toa ngai pureanga tai mini koe lahi mo e loloto. Ai wesia ke ngai businessi i he fo i lockdown i koe ni. O mamui pe ke malo e whanua. Pea koe hangai koe tu he tai mini koe ahe fitu. Koe ngawe koe slava ka koka te ngawe tai mini pea koe ngai panke. Ko hige toko nia e ngahi businessi ko uesia. Tata whito ki nau ngahi no mo ngahi ngawe koe au te ke kakato. Ka koe poin maho inga he ni o ku mo mea i. Aia na whaipe tokanga e pureanga neongo pe ai lockdown i. Kau ke ngahi ngawe o koe ke lava tuku. Kau e ngahi mea whaka business. Pea mo mea i pe ko tonga tapu pe o ku loka. Aia ku whema o ke whakaata pe a ki nau tolu koe o koe ke kau he i he tu whainga taa. Aia koe hangi koe ngahi o tumoto ke lau pe mo eua. Ka koe poin maho inga pe koe mga business whakata. Ka koe ngawe a pure anga hoko ato. Koe pe a manaki e lava kakato. Ko hika hoko te konga hoko. I he tau whapaanga lolotonga. Malo. Malo. Teisa? Malo e se ka taki pe ka koe ki whehu i pe ia i he koe anga pene seo ki he way forward he ngāri tau tuu whainga maari e pe i he taimini. Koe nei whoki koe hae ngahi mea mo pehe whakalelei i he anga e tau tuu ma teu. Koe ngā koe anga pia seo ki he wike ko o si. I kai koe ke fumahino ai tuu ni. Pe mai whoki e tāpuni. Lockdown. Pea kai ke fu mahino pe ko hae le volo koe o lockdown ni. Kasi i wherere ake ni ihi toho e nau ngahi savingi na e save ki tisema ngahi mea pehe ta koe e awa pe ngahi whare koloa. Ka koe anga pe ia o koe hae e whie ilo ki he ngahi pe lava ke tau whengawe aki mo ngā ake mitia. Koe hao mo ngahi palani. Pea o mai ke mauhanga o tukuangi ke kakai whanua ke pe kulava ai ngawe kuia ko nga ki tau lele ka te aha ki foi keisi ta pehe pe tau pehe pe ko le volo ulo aki mahino ke kakai ko e ava pe fare koloa ka ko me pe na lahi e ni ihia na e fanga ki ili na e te waki ki ti sema ke krismasi ne toho ia fa tau ia osi i he mea koe ni i huko o si ia pia moe weekend. Kai ke koe whakao si pe ko kolfa mole pe CEO koe uhinga pe viviri ia ke anga ai tuunga ma teu whakai mea ngā we specifically. Koe ngā koe si o pe nei o so atu whoke e whihui e wiko o si ki he whikao aku mai patseti kon ke COVID. E guai pe e nā whekao ngā aki. Ai uhinga koe whai e whie i loki he toi ngā. Koe ngā huku o koe anga pēia e sio koe hae tau toi ngā se niti. Koe ngā koe ngahi ka pau koe anga ina ngahi teu ngahi mea ngā we. Pea ku mahino pēia e tūnga koe tau iai. Ka koe anga ia e whiu i mo koutui e tokoni au pito ai tangata e kore nia hono tāri mai ta whako ia. Nā ke pēfo ke ko si o kui ai he keke lava o mai ka e lava pe o whai si o ki ai ke toki pe whainga maari e whakamatala koe ki tuku maha taimi ka te kumau tolu ke whakahoke kakai. Malo. Tuki kamatange foi mena kamatange ka koe ako ki mui koe patseti koe. Naka e foi
ko i ko palani ka ko ke fama ke ai ngai le volo e ko nga ko sio pe ia ki nga hi fito aki ko me ko ni ko tau sio ki ai ko experience en tau sio ki ai ko hai way forward ti fa le nga hi ngai ta fa ko ia ngai me ki fa le pa ko ha mo palani pe lava ki tuku mai ke mau ko mone lau ka ai o vai be palani e ka mone ai ko o vai ngai me ai o ke tau pepe ko fa ka palani ko fruit ke tensi polo ia au fai ngata le wa ke hai ko pepe ka pe he ko ia ke hai lo ai foi lockdown ni pakapana tau lockdown tau le pepe me ne ua be fo ke on argument ai ko tam ko ne fa ho ko mai de be tau ke tau lockdown ni be kapana ke ko mo fa ka ko kapana lockdown ni ko ke yo tiki ho ma da tau ngani de tau lockdown ni i he mea we are told pa ko fata be mo testing he toki malawaya o ma upe ko me ko ki he tika ke ma ngai foi ngai fu ko ia o fa vale ki ha foi specific plan he foi time ko ia pa ka toki a we ki ai pa to fai u foto tu mai pa ta algo ne foi we ke ko e ta ai foi me ko ia ko pe ko ki he patseti o te ko tari le lei pe ki ai o ki ai pe patset ki tau ngau o fai ko statement o me kotoa ko me ko ia o ki roibe o pau ke fau ave ati tai pa tu atu ke community ko ata foi fica ko he tai mininga ki mo tolo espinia he foi me ko e pa te la ya ngai fa he la ya ko ngai ko to pe ocean time prepare na hono audit hono statement audited ko to time tu ko ki tu ko me e be fe unga pe be atu o kwai pe pa e fa ki ngau ko ana fo ke patseti na fe ko ke mahino ko ya ho o ko ke ha fo ke na ka be bura o ko ke ha pe pa nga tu be o kwai pe wi se via mo me ka pau o tau patset ke to tanak porque time lapse ko ya ke lawa ta ilo na tau fo ke foi time o jange fi halak be ya time wa mai ai time tu ai ka ko ne o si ko ai foi mahina tawa e ripoti a tui ke mahino ko ngani ne tu fa ta tau ke estimate adita pe tau fai tu ni ai ko me we ko accountability pe ko tari wi ko tem ko te fa fe hui mai ka i loto ko ke to at statement ni ko ke fa uminga mari ke te au ka tem ko atu e vi pe ke ai ke me ka te tau te o atita e me pe ki tari ke ai ka to ki o pe ke me ki me ke ai palani me ko me e pale me I think ko ma ko o inga me pe mo fa inga ta ia fa kai se niti ana be me e pale me o ko ke ha me te mau tai ko le e o mai e pule anga ma ko me pe ke fa tonga e ka kai ko ka no fa se niti e o mai ka issue e tonga ni about funding it's more staffing ko tau ki to si pe mo manto pe ko fa ka time pe ni ka ke lava ha ta me muli ai ko me ko ki resources o mai e puleanga ke fai ke nga pe tunga mo fe unga pe ia o pula he o ko pe ke nga he ke nga me ka to ko apa ko hu nga ho e ke ia ai ka pau ko ka ta ke ko house pe ai ka pau e firma o nga o ka ba be ta pe he foi patseti ni mano miliona ki ai e ma o pe o mano miliona bi
Ika ko hinga ko whaka Koe ma whakapōpua. koe ke tuku e tau whakawōfua. Koe ka ko Pe ka hea koe fwoi whakako ia, waha mea na peisiak. hinga ko tari ko mai ka ko hai ngā e whia mau ke whai le lava pe iai pe se ni. So I'm just saying, ka pau ka e whia mau ngā whakawāwāwe tau pe he ko ha ni manoa miliona e whia mau ki ai. E mau pe ia. Kau kingi o California. Tulo atu pe e pare mia. Ko e kau hoa ngā ue katoa nei whakataha mo i pot ngai mo ui. Oku nau pō au pito mo loto ki tokonia ha whahinga mea pe ai pot ngai mo ui. Ai aku koe ngā ue ko ia nei talo pe me i mua pe a toi hoko atu i he taimi ko e ni. Kai ke ngata pe foki ai ka koe whakaamuwhaka i pare mia mo e kabineti ke malu i e ho ik mo kakai whonua. Pea koe uhinga ia koe e tau lockdowni, i he mao pe koe e tau ki foi keisi pe fika uluaki i he kolontini. Ai au whakawhiawhia koe i he kolontini a foi keisi koe ni, kana whi mao pe i pare mea koe ngako whi mao ke malu ai kau frontliner, malu mo nau ngai whamiri, malu mo ho ik mo kakai whanua. Nei whi mao ke whakahoko e lockdown koe ni, kai siofi whakaauliriki tautou whakahoko ai ngahi sivi, ko hono uhinga, ka tau toki ngā ono atu ai ki mua. O kei pe ai whotutu uia o ki he face e nima, i ki he ngahi asi ai koe tau toka teu face whika oroa ki ia, whika wā, koe tau ma o koe titeki ai ki bailas koe ni i he kolontini, pe a o pe whokia ki he taimi o hoko ai ha crisis i he whonuani, pe koe mafola whaka community. Ai koe ne mafola whaka community, ai ni o koe taimi a koe foi hard lockdown i he palani ngā oe. Ka koe uhinga koe ni tau lockdown koe ni, koe fuafua keisi e ni ke tu uta mai koe tau ki whonuani. Pai whie mao pe ik pare mia ke malu taha moe, moe pau taha. Tau te whito ke kau laine moa na nau tu laine moa, tu la vea ngofua ka o mafuho nau ngai whamili. Mālo. Tu le fine ko ni ko se pa na no no miliona stimulus package e pure nga tonga na tu mai ki tali ya ki fi ha fa na ka venga ma fa me ho ko fo no ko ni ka te fa ki ki te ni sta ko mi u se pa na no miliona me ta wo no wa ta la u le fa to miliona con to te fe si con to ta si o ke pa na de malo Pasi. Malo. Teu kamata pe me he mea. Pe me he konga koe ki he lockdown ko he mea. Te mo mea i pe nai ki ke he lockdown ko nuk tau lotonga ia he taimini. Pe mo lockdown ko na tau ia he tau kosi hui ke ua koe tau kosi. Ke lockdown ko ni nai fai pe koe ai CV, pe a whale mai ai health, pe a o mai ki he NEMC, o mai ki he kabineti, pe tuku ai he kabineti o whakatatau pe ki he risk ko o ku i he whanua he taimini. Nai a hoi ua nai tuku atu ke whai shopping i mo umea kātoa koea. Koe tau kosi neka ke tau hawhai ngā maari e pehe. Pea koe nuhange koe tari koe whehui anai. Ka pao ngāri whai ngā maari ai pe ai CV koe ne kau frontliner si unau lotonga i he hotel he taimini o whai ngā maari o negative kātoa o determine he health o ku i kai ke ha riskia ki he community e tukuange lewa nau tolu. Koe tukuange pe koe pato mo lockdown pa ka pao e positive hatahai. Pea mata e hoko atu pe lockdown pe a whai mo sio ki he risk koe ki he community. Koe pehe koe e ai ha uwhia mau he taimin matu na e koe pachete he tau kosi. Lahe o ngā ue ia na e os whakahoko aki ai silini koe ia. O ma te mou whatonga i pele ai lockdown kon he tau ni. Koe ke te loka ha extra whakamore whewhe ia. I he response kon na e whakahoko. Pea kātoa pe hange koe mea koe na mea ke minister mo ui. Ke he pe silini ai tokoni koe silini. Tokoni koe mea ngau e pot ngai mo ui. O mai PPEs. Pea mai utokoni ke he na o mai o ke he vaccination he taimini. Pea koutui koe tuunga koe o tau iai i he taimini. Whakataha mo pesete hivatolu. Ai CV he me he tau taha walu ke olunga. Ma pesete walu e tau taha wa ke tau taha fitu. I he taimini. Pea moi whakafofua ka e pot ngai mo ui, he ka ke toi aha tau whakamole lahi a tau tolu ia. Whata tau ki he mea, pea koe konga lahi whako e silini koe na e tuwhatua ki he ngai business koe na e uesia. Ka oe moi kau ngā ue na e uesia he private sector whakataha pea moi
pe mo pure anga mo upoate kai ke ko tau ta no fogen ko nga kono e ke ko pacheti tau hono nga mai aki ke tau preparedness pe me tau ko si mo no compensate na tol ko na wesia mo wesia hoko atu hanga ta fa kon ki he taki mama tau mo me pe mo tol ko ke talo te ha hotel le he taimin to ke pe on hotel la hi ko no lotonga fa ai repatriate ai no foko e ka o mai mai muri mahal ko me ko ke pe he ke to fe mau he fonua ha pe lava mau ha ni mano million na ke fa ka for respond la o ka ke to ha response ai au ki ai tau tala no pe tau tole fangi me iki ke lava pe ya o fa ka ko ma ko point ma hu inga na fai a teu me tau ko sio tau o mai ke tau kon wa tau case pe ka fo ke ngata ai o mai ka kai hen ki ti fea pe ai o mai kan a ho tolu fai ngau ke pon ngau mo ui ke nau sio ke u fei tu he ko repatriation fai fo ke am he u fo no o ka community transmission I almost zero risk I fei tu ko to pe au na tau repatriate me ai hono mai ko ka kai unfortunately ki foi case ko ni ku hoko ki me ai ta ko ki community transmission ni i Christchurch ka ku to mai hono mai pa mai ko ni tau case ko ni but we don't expect to lahi fau hafu ke be ha waka ma wa to ko nima ka pau e ke maintain pe tau foki pe tau to lu ko to ki kai ka community transmission ha feitu pa to ki o mai me ho tau ka kai mal ko ki fa matala fa luku fu ha lo be ha o me malo ki to ko dai be mal ko ke tau ngai fa mo le lai ben i time ko ho wat ko ni kon o mai ko ono fe ku tu ku mai tau ka nga o me o tau i e ku pa bi fo ke to tom ko fe fa mo le la ia tal ben e tau kamata mai ai foi to tong fra ma hina ko ia e na no fo ko ia i ngai hotel ngai fo no fo ke ni ai tau e pasifiki na kamata mai na no ve ngai fare holo pe ta to i kai no no fo hotel na to ta ngai fra mo le lai o me ta ko si pena ta hanga fo ko fare le i pa mo fe ko makeke absortia ye wai tau lo tonga fai te mini ai rea pe amo kupes ko foi ko me da tau pe ki o mai ko ia ai ho tau kakai ko me ko na ko ai ko pe ko ko tu ma ko ni mana me na te ke te ko ma ko ni mana mi fe fa no e kakai un po che te ko difficult te ai o ku one of finding places maino ake kata fa mai mo be malo ko i tana ke pe ki ai ka osen pa ho ka meri ku ma ke me pe te sa time na ke i he buranga ai na fa ha ko e he pot nga mo ui mo me te ki e u drill ka pau e ai pe osko ya pe na os o lo tonga ia e palani e pot nga we ki he response mo recovery ai was mau be tariat ko fe ui te sa malo Whakameriku? Hukang pe whatapu. Koe tāna ke pe, ai koe cost pe mahalo e tu kawa mui, ai koe ni tracing app koe ni, nā tau tāna ke ni nai, o roto whae ngā we, hopefully e lava in place, ki mua he tu kawa e wakapuna hoko. Ka koe hange pe koe a mea ngā mahe ni, ka ha mea e hoko, o tonu pe ke wakai, koe ha mea nai hoko ai mea koe ia. Hai leo nei whakotu lewa he NEMC, pe komiti koe ni o sea e Mr. Meiteki. Ai komiti ke nauhanga o review mo wakai ai tuunga koe ai waka he ne hau mo whakahoko whatongia ngai tapa ke hilo na mawai pe ko haha me ai te mauto ya koe ke whakalere i ai protocol whakalere i ai formal response ai ngahi potu ngau e whelalawe i ki he mea koe nai hoko ai koe normal pe ia ke wakai ke iaha timi ke ne te hao si ofiange pe waha mea he nei ton ke whakalere i ke lava o whakalere i ki mua ke ua nā te hoko ha mea pe malo Tafu? Ake hau pe koe mea mahinga pe ke whatonga i koe ngawe lahe bure anga ke mateu teu. Maha koe mea e ke whakatoka ngai. Pe koe ngahi potu ngawe ko tau pe mo nau whatongia ki he tokon ke mateu teu e whanua ka hoko ha tau pe he koe COVID taha ke tau maha ki community transmission.
Pe o ko si mea I pe ku o ku ai paanga ku wahe he patseti ki ngahi ngawe ko na pure anga hange pe ko na as whakamahino mo whakaiki ki pure potunga mo ui. Ka paure vai aho tau pe he alu o fuulahi. Ko tu ko tari ki ai ko ngawe pure anga ke mateu teu. Pe ka pau ko fie mau ki he fuulahi ko o tu ai he paanga ngawe pure anga ko o sitari. Ok, be fo ngawe ke pau ke te fo ke pure anga ke whare alea o whakatu ke whakalahi. Ko hike lava. Ka ko tui te tau ko toa pe ko e maho inga ke pure anga ko ne ngau he te mini ke mateu teu. Ke mateu teu ke malu e whanua mo ia kakai. Pe ka pau ko e maho inga ki ai o hange ko mea palemia e lava whakahasino mai ko e fiha. Pe o ku lava o ku ikai ke a o ke e mateu teu e pure anga. Pau ke whai ke ngau e ki ai. Ko mea maho inga ko e ngau e pure anga. Malo apit. Malo. Te ata? Sone, ngari ku tau meri Ko ki tokonat pe whakaoset pe I he mea ko ia na heo ko kon ko he katak pe te isa I he flight ko ko osi ulotonga ngau e branga. O vare mau tole mo ho minista ko lere he media e whai lockdown. Tu ke ki ate tutu ne branga. Pe toki whakatau ta vare. Utu mo pausa ma mo e feitu ko toa. Ki korat pe ke media mo ki whakango mai ka mau tolu. Taim ko te mau talato e whai mea ko ia. Ka kula ki lere media e mo ka Facebook a tala e whai lockdown. Tu ke ilo e mau tolu. Malo. Oh iya. Malo. Soalnya malo si yo tu mai fanga mare faos ke te fai ki le ai ko ni ko ot pe fa malo aku mo tala monu te pare mia ke feito na pe mo pure anga e tai mu a hono ele aki e fo yama ko ni ki tau fo noa pe aku mau tai mari e ka to e bo mau lo tu e feito na mo ho ek minister pe ke ka frontliners ek minister mo ui pe ke ai u kopu ke me va ke pure anga tonga fa malo at ke explicatia me atensione ko ke me ahen yo mo to fo he o fra hoko hota fo no ko mo oni he mo oni ka pa ne ka ke mo tu ki mo ai ki mau tolu ka ke mau lo ipete mau tu me fe pe ko at pe fa no he ni ka mo tolu ko to fa malo at fa fo ngate tu fa fili me fa to ko no mo wi fa ni pe o fa la ya to ki va henga tonga tapua ke mo muy he me au fai e fonua pe fa malo tu explicatia tai mo a haveluia he hu malui ko fa la to mo tolu malo ma ko tau lava ko rai deva fa fe tata ik pare mia ke ne kata ko me fa malo atu ka hiria te to ko re pe ki he fa fe kau Dr. Siare ka ola ke fa au sere va tau press conference malo ko pe ke u vanga fa tapu ko tau kamata ke Patahani, ka ko malot ai ka ta fe ngong tope mola mai e fin ko digo tau ngahi fehu I ngahi discussion ni frankly tau na tau fai ang abito ya ki tau mahina ai ngai me ni pelawa ki tau ke mo fi mari ke kontu tau ki mai ki aga ta fa ki le volota pe te tau malo lo he ko monite e te tau te ko re ta ke mo to me mai ko wi ke ma ka tau tutun fa sia ko pais le le ai pe me ko to ngari te tau osipe foi ai foi lo tau ni he foi tu foi me ko o tau lo tonga le ai fa malo I pe ke ka kai fonua malo mo po mai mo ngai fetu ta ki na fai mai ki moa ke ngai me ke feu ke lava o fa matalat ko le be mo hu fa ki mai pe tau lo tau ni pe mo tau ke hoko atu ke kau ki he o te gai pe ke tau ke seneta ka ku tawako hange ko ngai talanoko ko tau whanau kia a honi u tau ako pe he ngai mea u hoko koe I e taimini ke to sayang e tau sio ke ngai mea u hoko I e ka au. Ka malo apito mo mea mai a honi ke hoko ke whai e tau konfenis koe ni. Malo apito. Malo. Se kau kelese pe. Ko kelese tau iki ko se suklais o flai tua tau tapai. Mai feo e lau maare maanioni,
no foi e te tau tolo to pe ona ili ka fai pe tangata. Amen. Ke whamalo a tai pe ki he tau kau whakatahi e programa koe au ni pa koe kakato ia. Hange pe koe mea koe nei o ato aho moni te tau leleanga maheni. Neongo koe a malolo whapureanga ia i tongani koe ko anea whi a whakoia o Novema koe konistuto ne tok wha ilonga ia i aho moni te a koe aho walu ia. Malo mo mea mai, mo mea.